Broadway na ubisa se inti da bɛn na Kumasi Asante region ye betimi ato abo ase ne yehu se beyond ejahyehyɛ beyond eniama wodo a ekoso ye betimi ahu se let us take our own destiny into our hands and ensure se kure ye betimi abo ama na develop it. Anopa video ameba be yi a kire ono mesrawo udidi amamini kampa ochewo na baby a wo bia nso mibu nkotodwe me pa ochewo ansa Jesus Christ train take off the video take off the video 7.9 Kumasi if you are adebo we the camera me Kejetia mame Kejetia drone view of Kejetia na zoomi Achamfour Market esro area ho nyina odeba a new market ne down ho hwe ade we on ade bi koso Kumasi abonten so tete ne pa ye ne ayenim Kejetia no baabi a ye ton boba ye seso sekan ene baabi a ye ton wo ma na o masi agrochemicals e wa anim onyina no na toilet e wo Kejetia ho me kai say at a point in time party boys and na ehwe so na these toilets obayo no omtibi gya no wa me fi kankan na esay ye kan obo so makwa akopepa ho mo kai a prisons area ho emre bi spillage ekoso em ye kan ho asem wa em afedie empanifo to ho anamon. Danger is looming in Kumasi Asante region. One Kodija wo Kejetia are sitting on a time bomb at a yare etisi Kumasi abonten so a hundreds of people will die. Very dangerous, very serious, and in fact it is so terrible and humiliating. Yanwan say na me ni ababedu ha at the Central Business District, the most populous area ayedidwa ewo Kumasi abonten so Ghana ha nyina near every hall bani hey absafo ade na ehu dabi enye on Facebook page me kase me roll this video di achew ahwe a wodo phone be hwe ho owusu ansa ejina babi a nkomo ekoso na ni nyina ne se toilet pa na ebu faso e wo Kejetia wa amanfo te wa ye to nuane ye niema